Ay ayatan ka unay-unay talugtog. Si kalaang tinakarik na ak iti kastoy nga ayat. Kasta akmetken ka, Melanie. Ay ayatan ka unay-unay. Naidumduma ti panagayat ko ka. Ay na, agyaman ak unay talugtog. Unay yaman na, honey, my love. Sapay la kuma. Ta saan to nga agbaliw ti panagayat mo kanya. Ay, saan to Apolos ama pasamak dayta. Isa patakkan ka dayta. Agyaman ak no kasta talugtog. Oh, si kamot gayang pare. Apay. Mare, adda ka din ni Melanie ditoy? Ha? Awan mat pare. Apay, saan ka di pa'y ang nagawin? Awan pa'y nga rod. Sapay rabiin. Ay, kasangsangpet ko ang naggapoy di trabaho. Ngam nadanunak dagiti ubing nga awan kanenda. Anya? Nunap-napanan na nga tan. Unay mutan ni Melanie? Saan mat ngayon may ditoy? Awagam Awawagak nga rod. Ngam inidap na mati cellphone na. Ay, sigurado anapan mananday di iti ayan ni talugtog akabit na. Ay, unay yanday chay a babae? Sige nga rod, mare. Kunak ngamin no adda ditoy. Inak nga rudan. Napnapa na maya. Apay nga itakalaan, ha? Ha? Ay kwa. Adda nga min napatag-anapan ko inasikaso iti ilay. Inasikaso. Aging ga iti rabi kasta ka de. Anya ka matan. Panunutem ko mamat adag iti ubeng. Ururayin da kang agluto iti kanenda. Ah? Ay kwa. Ay, mabambanog ti tao nga agtrabaho. Sakit kastoy pay lang ti masangputan. Ngawan tinaluto amakan. Malang guston. Di kan agngaw-ngaw. Agtugaw kalatan. Kasi akong ti agluto iti kanan tayo. Agluto ka, takanam lang. Nakaturogin da kiti ubeng. Di da kan nauray. Rab-rabi nga umay nakasapsapulan nila kay mo. Napnapanam ngamin ay di kalman tanarabyan kamot iti kastaunay. Ay naku mare. Amumun ano sa dino tinapanat. Anya? Nagsara kayo manan ka ni talugto kanya? Tagtagari ko mare. Ang mga nuad da makangagkan ka. Narigatan. Anya? Ay unay kan mare. Kasanon no maamuan nila kay mo day tangar aramidam? Ket no maamuan na. Di nasayaat. Tapno agsi na kamen. Iti kasta. Nawaya kamin ton kinitalugtog may labs ko. Hoy, panunutom dagiti anak yo kan ni Roldan. Awan mo't parikot iti asawam Ngam no apay nga aramidam di kasta. Ay, jak man ang mo kumare. Jak may explain. Basta, natimtimbang ti panagayat ko kinitalugtog ngam ti asawa. Nasapa pa'y mare. Tapno agpanunot ka. Saan anasaya at day tanga aramidam? Ha? Naggapo kay dyan ni Panyang, kumare? Un mare, naggapu ak ijay. Ngam, pimanawak adagos. Gaputa nagalasmutan dagiti bagbagana. Ha? Ibagana mutan, awas-wasa kunti ayan-ayat may kinitalugtog. Kathusto mo ti imbagana kan ka, saan ka di? Ay naku mare, iso anak ko na day jay. Gaputa umapanlaan kanyak. Anya? Ha? Umapanlaan kanyak ni Panyang. Apay ko nam. Ngamen, oray adan asawa kin anak ko. Adala tagaram kanyak, gaputa na pintasa. Anya? Ha? Sana kasken kwa na. Amanipod na ki asawa. Nagbalinan alosyang. Iso akas la apo ko nan, dagijay duang anak na. Anya? Nay, da kayumot gayam ti masabat ka o Melanie. Apay, pangipanam ka dagiti anak mo. Ha? Ay, kwa tata. Ipan ko man ijay balay da Panyang. Ha? Apay, adda manen pagnam? Adda tata.
Jakmat ipan ida, no awan papanak. Apay, agap-apply ka iti trabaho. Iso akanayon ka mapa ni Jay Ilay. Nagadumutan asal sa ludsudan nyo. Di ta kayo manlaangan. Ha? Rumor ka manan? Un mare, sana bale, tagsubli akmat ladagos. Ay, apay, makisinarak ka manan ka ni talugtog. Mare, ang mga no adda makangagkin ka. Makamu ka man lang iti biyag mo. O sige mare si kapay lang ti makamu kadagiti anak ko ha. Di ka madanagan. No addated ni talugtog my loves ko kwarta. Ikan ka. Ay na, uray saanan mare, kwartam latan. Nay, si kamit gayam panyang. Anya day taimot mo. Kwa, si Daon. Napanak man gimatang iti tersina ni Nana Osang. Ipasidak man kadagi siya anak ni Melanie. Anya? Pimanaw matlatan nga awan imbati na si Daon dagi siya anak na. Ay unay ni Melanie. Apay, napananaya. Nasabat ko itay. Salsalud-sudak no agap-apply iti trabaho. Ngem tinalikodan nakbait. Ay na tata. Diyak ko makayatag sa o. Ngam ay na, siyak pa yan ti madanagan kan kwa na. Gapo iti aramidon na. Ha? Anyat kahit mo asawan? Iso aka na ayon ama pan ija ili. Tagsin sinarak na kani talugtog. Ha? Anya? Ni talugtog nga asawa ni Carla nga day sauday? Wow, tata. Iso. Ne, apa niya adda ubing di taon nagyo, mare? Un mare. Agaayam da. Inyag ni Melanie itay bigat. Dagiti duwa nga anak na. Iso nga da kay ayam dagiti anak ko. Ha? Kasta ka di? Imbag man tanaanos ka tamang bambantay kadagiti anak ni Melanie. Nga oray nagdadakos ti ibagbaganakan ka. Ha? Anyat kayat mo asawan? Rose? Kat no ibagbagana, nga iso ka no nga ibagbagam amakiwin naswasan kinitalugtog gaputa umapal ka. Anya? Kan nakunana pay, akas taunay ti apal mo kan kuana. Gaputa ure addan anak kan asawa na, adala ta agaram kan kuana. Saan ka no akas kan ka? Amani po na ki asawa ka, kat nagbalin kan alosyang. Anya? Kasta ti imbagaday jay, babae? Wan mare, saan ko nga inararamid day ta nga istorya? Kan may isa, saan laang asyak tinangibagaan na itidayta? Padasong nga agsaludsud kini Mare Angie, kastamot laang ti imbaga na. Anya? Awan ka di pa di lalaki rong asawam, Roldan? Apay, kumare? Oh, inyag ko dagiti anak yo. Nga inyag na la balay. Ibagam kun kwa na, nga itugot na ida, pagsarsarakan da kan ni talugtog. Anyat kayat mo asawan, mare? Dumngag ka, ni bakit mo, kani talugtog, nga asawa ni Carla, adda relasyon da. Ita, bagbagaak ni bakit mo, asardengan na kuman, ti aramiden na amaday. Imbagaak apanunutin na kuman, dagiti anak yo. Ngamgayam, napanaimbagbaga kadagiti tattao nga ibagbagak laeng kano gaputa umahapalakan kuana. Anya? Ha? Anya kumati apalakan kuana? Ti kinalalakiro na? Ay, si bibiyag kapay laeng nga asawa na? Ngam isuksukat na kan? Ha? Kasta ka di? Anya? Diyak kayat nga agsao iti kastoy. Ngam gaputa kasta gayam ti ibagbaga na. Ay na, maruruda ka talaga. Awanan ka itibain si ka, Melanie. Kalpasan ti amin a kinaanos ko kan ka. Kasta gayam ti magbagam iti tattao nga umapapalakan ka. Oh, anya kumangay ti apalakan ka. Ti kinalalakirom. Kasta ka di, ha? Mare. Tunggal adda pa panam. Siya ti mangbambantay kadagiti anak mo. Numaawanan kayo, da kami ti pagutangan nyo. Ngam kasta gayam ti magbagam kontra kanyak.
Mare, pasensya ka kuman. No ti panagkunam, kat umapalakan ka, gapot adda gusto kan ka. Daytoy ti tandaanam. Cheap item attracts more buyers. Maawatam dayta, ha? Melanie? Alin niya? Siya kung ti makamu ka dagiti ubeng. Naisagana kung dagiti kawas mo. Agtalaw ka no iso. Roldan, saan kumamot akas na? Saan napud no ti bagbaga day apan niyang? Ulbud day jay. Ulbod nga. No adda ti ulbod. Sika, nagawan na bain mo. Roldan, sikaday ayatag. Saan kung ayatan day atalugtog? Mamati ka kumakanya. Sardeng anak man si Melanie. Ala, pumanaw kan. Ang mga nuan niya pa'y ti maaramid ko kan ka. Nya? Si kamit gaya Melanie. Apay ngay ngaglup-lup-yas metenday takawis mo di tabag nga imet mau. Siguro, pinagtalaw na kanila kay mo anya. Amo, Melanie. Kanayo nakman ngagdangag iti drama nga anya lakit ding. At danangag ko'y di na minsan ako nana, kabit pa more. No apay met nga minadi kay lama kuntinto iti asawa yo aya. Anya aya ti kinayat mo iti daydi atalugtog. Nakaalas ti ugali na. Nagsingpet nila kay mo. Naggagait ka na ambisyon ha. Ngamin sukat mukit din iti daydi atalugtog babae raw. Ne, si kamot gaya Melanie, apay dagita bag nga imot mo. Kan oray la aglup-lupyas dagita kawas akargana. Pinagtalaw na ko nila kay kumare. Mare, diyan ka muna niya taramidag. Di na kayatan nga subli ang kijibalay may. Among mare, kasla ka la nagala iti bato nga impukpok mo di taulom. Nagsingpot nila kay mo. Namno apay pay lang amin anaaramid mo nga insukat iti sa bali. Anya nga ita, pinagtalaw na kakit nga rod adi na oras. Mare, mabalin ka di adituyang pailang balayo. Ha? Anya? Ay saan mare? Jack kayat adito'y kabalay ang makipagnaad. Ha? Makikabit-kabit kan tumot ngamin? Anya kay ita? Ala kabit pa more. Anya lakit din aya? Nitalugtog ti pagkamangam. Sigurado akayat nakadayjay. Ni, apay ngayon may kapailangan dito balay mi si Melanie? Mare, pangasim kumamot na. Pakawanan na kuma. Ha? Sika tinagaramid iti pakarikutam. Iso ang makaammo ka amang sulbar. Di kakat mangiramraman. Mare, pangasim kumamot na. Tadituyak pailang balayo ang makiturog ita arabi. Alan awanan ti amo ka papanak ita. Anya? Kat mapaning ka ija ayan daya at talugtog mo. Iso ti pagkamangam. Siguradong agragragsak dayjay no ijay kabalay da makipagnaad. Mare, saan mo't amabalin? Tasimang putan tay asawa na naggapoy jay abroad. Anya? Kat anya ko mano simmang petan? Kat mainayon ka ija balay da. Total nagpuskol matarupam. Iso nga roday ta ti karir mo. Ti agbali na kabit. Ti mangdadaol iti pamilya. Isa ka ba alam na ita? Ore adda di asawa na. Agpamarang ka nga awan amom. Kas labis friend kayo laeng kas jay. Nya. Apay ngay may ka dito, yung Melanie. Kwa, awan ngamin pagturugak ita, honey. Ay, di nakawawagan iti hanay. Ang mga no adda makangagkan ka, narigatan. Ala, agawit kan. Di ka matulungan ita.
Amumot nga dan ni bakit ka. Amangan dumakadlaw. Kasano ang ngaruditan? Hindi na kun kaya't apagawidan nila kay ko ije balaymay. Ay kit makamukan Mabalin mo't amaturog kalatan iigit ti kalsada. Anya, kalpasan ti amin. Kasta lang ti bagam kanya. Sana bali. Saan ka mo't anadalos? Tapno na dalos mo't ti pagturugam. Okay lang ka. Uray sa dino dita. Anya! Anya ti ko nam kumare? Maumakan kinilakay mo? Uwan, Mare. Pudno ti ibagbaga. Maumuma ako na talaga kan ni Rodolfo. Awanan ti ayat, amariklik na para kan ko na. Ngamin, di na amo ti makuna sweetness iti agasawa. Anya? Amangan kit dimot. Nga iso nga ibagbagam dayta, gaputa ada pa kain inlabam asabali. Saan mat, Mare? Si kakit dimot. Apay nga rod akas ti ibagbagam. Awan mat ti amok asaan anasaya at nga aramid nila kay mo. Tapno ibagam ti kasta. Ha? Saan ka basta-basta ang mauma kinilakay mo na awan ti makagapo? Ay na, Mare. Agpanunot ka kumaan na imbag. Saan nga ay ayam ti asawa? Aso katamlaang no nauma ka. Ne, apay, di ka kadipa agawid, kumare. Rabiin, kan agtudtudo. Ha? Adda ti umay abagyo ita, kumare. Agawid kakit din. Taing ka agsagana, ije balayo. Kas nadyak kayat nga rodin ti agawid, Mare. Maumuma ka talaga ka ni Rodolfo. Makita lang ti rupa na kat. Maikatan ti ganas ko. Pa? Oo na yan, kumare. Kunamla ang dayta at ada pa kain inlabam asabali. Ala, ingkakot agawidan. Taamangan no kumigsapay da ito'y tudo kat di kan makaaway. Ne, si kamat gayam kumari panyang. Rabiin, kan agtudtudo, ngam pumanag na kapailaan. Naggapo akman ijibalay da kumari dunang. Ha? Imbes na napanak ijay, tapno i-share ko kun kwa na ti parikot ko. Ngam kaslaawan mat bibiyang na kanyak ako mari na. Anya nga min ti parikot mo, aya. Ay na, tinapayag a parikot ko, maray. Nilakay ko. Maumuma ako na talaga kun kwa na. Anya? Uwan, maray. Kunaklakit din no matulungan nak ni Dona. Ngam saan mo't gayam. Asino mat nga min ti mayat at tumulong kan kamare. Isulaan nga ibagbagam dayta, gaputa in-love ka kin ni Guryong. Si kamat, mare. Di mo kumamot pigsaan day tangiwat mo. Amangan wada makangag. Narigatan. Anya? Apay nga itaka lang, sikapan niyang. Nagpigsa titudo. Umadda ka itirwar, apumanag na. Anya? Di nakman kasarsarita, Rodolfo. Awad timod ko ang makisarita kun ka. Anya? Mabit man lang. Anya ti parikot mo aya. Apay akasta ka matan. Kung ka di nang kasarsarita, di ka lang makaaawatan aya. Ay na! Ay, nagpigsamutan day ti atudo na. Kun naglam-ekan. I-chat ko man pa'y ni Guryong. Ibaga ka good morning. Good morning. Oh, aday ta. Oray klangan, ti-reply na. Ala, ingka nga ro din alaan di nateng, nga da iji lababo. Ta iluto ko, anak ko. Nana? Brown out matan. Nagsikngat dito'y unag. Ay, wan nga ro da anak ko. Ala, mabit laang tamang sindiak iti kandila. Uwan nanang. Tani, saan ang makita ti maaramid dito'y unag? Anya mo tinday ta kuryente. Amuda ka sa pulan ti tattao ita. Nang runa ta da bagyo na. Ngam inidap-damutan.
Manon nga oras ti naglabas. Ngam awan matlak kuryente. Kat, anya nga rot ti maramidan tayo ngay. Nagpigsa nga rot ti tudo kan angin. Marurudak man no kastoy laeng. Awan internet, awan pa'y silaw. Sakit, saan pa'y anak ka-charge ti cellphone ko? Ay na, anos tayo ka di ba kat? Saan ba't nga importante dagiti i-chat mo bilang? Tinapatag, kat ti safety tayo. Anya saan nga importante nagiti i-chat ko? Ha? Di ka man agsao iti kasta, Rodolfo? Aniya? No addaman ti ba nagkasan nga importante, si kadayta. Ha? Makapasuron? Awan lang arudan internet. No anya pala dita ti bagbagam. Makapasuron na talaga. Nay, apayan nanang. Kasla kay matan at kurang na sumanubli dito'y kusina. Inton kwan, napan kayo manan ijesilityo. May isa ka mahal. Di nakpagsasawan iti kasta, Amangan si kati pangipapasak iti pungtot ka, Anya? Apay ka di nanang, anya ti parikot yo. Marurudak nga ruta awan kuryente. Awan silaw, kun awan internet. Ayun, ayan ay ati kastaw. Napatag ka di unay ti pangusaran nyo iti internet? Totoo na. Marurudak kaya kastoy, no adda internet. Anya? Makapasuron na talaga ti kastoy. Nang rugi idirabe awan kuryente, aging gaita. Kulasa! Umay ka man ditaw. Apay ka di nanang. Mapan ka man iji karo ba? Ing ka man kitaon no ada silaw da? Ang mga no da tayo lang ti awan silaw na. Ay, maruruda ka talaga. Anya? Ha! Jakon maanusan at talaga ti kastoy. Ay, no sumangpot laang ti kuryente. I-post ko iti Facebook ang nagbuntog nga agsipadag iti line man. Ay, masuruna ka talaga. Abay, talaga ka di ngawanan ti maawatam si kapanyang. Amumat anapig sa ti bagyo. Namday tapay lang kaawan ti internet ti parikot mo. Makaisawang ka pa yan ti sana nasayat. Maruruda. No kasta nga rod, rumwar ka tayong katulungan dagiti linemen amang isimpa ka dagiti natumba aposte ti kuryente. Iso ama pukpukaw ti panagayat ko ka. Gaputa kasta kang agsasaong. Anya? Kaya't mo asawan? Uray saan anasaya ati aramidem? Kat saan ka adilawan? Kasta ka di? Ha? Pumanaw ka man iti abay ko. Tama nga noan niya ti maaramid ko ka. Yawanan ba ang babae? Ilain popos na matan iti Facebook. Asino ti ibagbagang? Ni panyang kade, kumare? Wan mare, ay na, kita man da iti impos na iti Facebook. Ibagbaga na matan akas lapag o nga ang trabaho dagiti lineman. Iso anabayag ang nagsubli ti kuryente. Kaskan kwa na ti tao as ana makaawat. Ay nang masabat ko la da iti ako marita. Talaga at pagsasawak tamanan ba Una, bagaam, barang maawatan na ti ibagam. Ay no, may stress at man kumare. Apay aya? Nakita kami dyan post ni Panyang iti Facebook na. Nakita mo't laang. Wen kumare, kaluklukat ko pa'y lang iti Facebook ko. Gapot akad-adda nga ro ti kuryente. Nga miso ada gusti nakita. Ay na, makapabad trip. Uwan nga rod, kumare. Anya nga rod. Awan maaramidan tayo no kasjay at talaga ti katatao na. Saan ang makaaw-awat? Wen matkit di nga nalabas day dyan ngay naramid na. Agasam, ibaga na nakabumbuntog dagiti linemen amang isimpa ka dagiti poste anatomba. Ay not, makapahay blood! Nasaya at mata nagsabat ta dito itersena, kumare. Apay akas ta tilangam amang kisarsarita kanyak mare. Kasla kumilaw day tamatam. Ha? Di nak maangaw akas ta, mare.
Tanasakit at talaga tinakom ko kan ka. Apay, anya ko matibasol ko kan ka. Ay nakitak di post mo iti Facebook. Rumbang kadipay nga i-post mo ti kasyan. Oh, apay makibiyang ka iti i-post ko ngay. Kat kayat ko nga ron nga i-post. Anya iti maramida. Anya! Mind your own business. Ay, anya mo tanti kastoy. Amin mo tan apapanak, sikat pagsasaritaan da. Anya? Gapo iti impost mo iti Facebook. Nuan ya lang amin ti parikot mo aya. Naawan lang ti internet, adun ti saom. Pasig pa imat nga kakasakit. Kat, anya nga ron ti kayat mo nga iba ka, palakpaka kida, gaputa nagbayag da nga gargaraw. Anya? Rombang laang kadakwada day jay, tapno agnakam daman mat. Amuda ka sa pulan launay ti tattao ti internet, agbuntog-buntog da pay laang. Anya? Ay, nasayat na sabat ka. Kumarek, analay ngagsao. Oh, anya mo ti parikot mo kanya, sika abakla. Hoy, panyang! Anda ka din na itulong mo nga oray basita banag? Uray dito'y barangay tayo lang, ha? Anda ka di? Mom, kumare. Nagmayat ka kumatong paen, iti kastaunay. Tapno mo man niya. Saan lang nga dito'y barangay tayo, tinabagyo? Ha? Ti amom siguro kat may sala nga poste tinatumban niya. Iswati amom kat nalakalaang para kadakwada nga isimpa. Anya kamutan. Dagiti linemen, mapanda agi simpa iti natumba a poste. Kas kadagi kat iti kayo anatumba iti kalkalsada. Saan nalakada iti atrabaho? Saan da sigurado no makaawid da pa'y asibibiyag? Ngam sika nga dalangi di balayo nga gurura iti kuryente sa uka sao? Ha? Kitaan kumamit basit kumare? Saan kumamit kasta? Ken may isa, mabalin mo met nga i-message no adda kayat mo nga ibaga? Sana masapol nga i-post mo iti Facebook mo? Ipadlaw mo met apapansin ka? Anya? Saan ko mga agsakit tinakam mo iti dayjay abakla? Ngamin, pudno na kiti imbagana kan ka. Si kamot mare. Agyaman ka, tadi nakakot tinong pa. Sapay no niya ti ibagana dayjay aramidan na. Ay, No apay ngamin, anapanunot mo nga agpos iti Facebook. Kasla di ka agpampanunot. Nasakit laang tinakam mo? Gapo iti kaawan ti internet? Gapo ta di mo maichat ni Guryong saan ka day? saan mo't kumare? Anya saan? Kat isulaang mo't ti makagapo. No apay nga nagpakunik ka iti wifi. Tapno ka na yun mo ama i-chat. Mare, day tangiwat mo mo't ang mga numangag da. Oh, apay nga da ka dito balay. Apay adi ka mapanidya ayan damait. Nagluto da ka no iti pansit ken nagpalitsyon da ka no. Birthday ngamin di anak na. Saanan? Ha? Tapay? Itaman pa ya kasta ka? Imbis asikat numero 1 nga da no kasday nga dapas kain. Mabayinan ka dagiti ko kumare. Amin damatan, kat kastaonay ti ungat da kanya. Ha? Ay ket, ano sama? Basol mo. Basol mo no apay akas jay da itaken ka. Gapulang iti kawan ti internet. Ison ti saan nyo nakikinawatan nga kukumare. Ay, Ita, nagsublin ti internet. Ngem di mon maisubli ti sigud alindangan nyo kadag iti kukumarem gapo iti ugalim. wan lakay. Naamiris ko, asaan anasaya at dayjay ngay naramid ko. Iso, apakawanan nak. Ay, sana siya ti pagkidawam iti pamakawan. Mapan kay di ayanda. Isuda ti kasaritam. Ay na, maamamok matlangan di boyfriend mo. Di mo ibagbaga ka dagiti office mate tayo Kasano ayak ibagbagang kat inaldaw mo't nga adda i-upload mo a pictures yo. Nakita mo di profile picture me? Wen, nakita.
Ay na, nag-sweet kayong tupay. Permi ang nagdinak ka tiping-ping yo. Apay, ajak nakita nga in-like mo. Awan pa'y comment mo. Ay na, kasano ko maamakitam. Kit nagado tinag-like ka nag-comment. Uy, adda ni Jan ko. Ha? Iso day ka. Nakita mo iti personal di boyfriend ni Kathy? Ay na, talaga nagwapo ka natayag. Wan, kasartista si ka. Ay na, nagputaw. At dasiding na ijay asidag tibibig na. Ay na, nag-cute. Isumit lagay makanayon ti panang i-post ni Kathy kadag iti pictures da iti Facebook. Kasla nagsuplado si ka. Idiinyam amunak ni Kati Kankwana. Saan pa'y nga imisam? Gaganga iti gwapo, suplado da. Wan nga rod, kasano nga taan nagbalin a boyfriend ni Kati day chay alalaki? Apay akasano? Ay na, nagwapo. Idin to ni Kati kat. Ni Kathy ka. Saan mo't unay anapintas? Di ko nada a local version iti Beauty in the Beast. Ala ka, nagkaro ka mo't nagsasaw? Bing, maadatan di ti balay ni. Asid bigla ang mudgayam da iti balayo. Umunag ka pa'y tayam amo ka kinimanang ko. Ay saan? Ada pa'y papanak, Han. Sige, inton maminsan laangan ayam amo ka kanimanang ko. Han? Aywan gayam anya, di kwartam. I love you, Han. Adtoy, umanay ka din day talimagasot. Saan nakmat ako kuriputan, Han? 1,000. I love you, Han. Kaya't mo, ngay kiss ka? Ay, ada makakita ka data. Inton maminsan to nga raw din. Inakon, basta laglagi pa. Ay, ayaten ka. Inyam among kumamat adya boyfriend mo. Inton maminsan to kanun. Pudno gayam di ibagbaga dagiti kaarubang. Anatayag kan gwapo di boyfriend mo. Pagchichismisan dakmanon. Kat kanayon kayo alumabas di ta kantina apag-uurnungan dagiti chismosa. Ay, nadala ko masabali apag naan. Agan-anad ka. Taapay manon. Saan ngagtatakaw ni Jan, manang? Awan kaso na. Ay, narigat ti ang talak iti gwapo a boyfriend. Kadwan kadakwada, lukwan da kalaeng. Nagado ti trabaho tayo ita diti opisina. Wan nga rod, impampaminsandan nga inggabor kada tayo dagito'y nagpuskol a files. Ay, asino nga taday ta umawawag kan ka? Asino pa'y kuma? Na, kilikiligan ka manan? Mabit lang ha, sang batak ti awag na. Katdanggam, tailaw di speaker ko. Sige man nga rod. Hello, honey? Hani ka dita. Itayak pa'y nga gururay. Di kwarta kay bagbagak ay. Isin mo na. Kuha nga min. Isin mo no, di mo kaya't ngay break ka. Awan nangag ko. Promise. Awan at talaga tinangag ko. At natultunan ko. Umay ka dito ay kanday bagakan ka. Darasam. Ay, di nakman guyod din. Maperdi ti poise ko. Dito'y talingag nga ag istorya. Anya aya na ita. Masapol pa'y kadi aguyodin nak dito'y nalingan. Ay na, nangag ko ti panagsarita dakati kan jay boyfriend na iti cellphone. Ay, amo ko no apay anagbalin a boyfriend ni Kati ni John. Kat ibagamon ano amom. Kwarta. Kukwartaan ni John ni Kati. Ha? Kasta ka di? Ay, nagsakit akin na pudno da ita. Ay na, di mo ibagbaga nga imbagakan ka. Guraon nak ni Kati. Nakatumugan ni Kathy, di lamisaan na. Asino mat ngamin ti saan ama depres. Kat nangag ko amin atong tungan ta.
Apay ngay, tasaan nakamat ita nga intulod ni Jan. Agmay may sakamat anagawid. Mapanak iti kwartok manang, nabanugak ngamin. Damdamagan dagiti chismosa. No talaga matla ang boyfriend mo ni Jan. Kunak at talaga a boyfriend mo. Kan pakasaran na ka. Damdamagan damanan no kaano-kano ti kasaryo. Kunak mat mabiiten. Idikwan, dinamagda kanya no imbitaram ida. Kunak nga amin da chismosa, imbitado. Awan ka sar ama pasama. Ne, apay ngay nga awan. Kat no nag-sweet kayo laang idikalman kin ni Jan. In break na kon, period. Anya, imbreak na ka? Kasjay laangan? Jak kaya ti agsaupay. Basta period. Saan ta makapag-istorya ijay office? Tanagado ti trabaho. Ang madlaw ko alimtag dagita matam. Awan kamin ka ni Jan. Ne, apay ngay. Nangagmumad di pa nakisarita na kanya kiti kalman. Ay, awan nangag ko. Di may papan iti kwarta. Awan nga rod nangag ko. Iti pa'y larugi ti ayan-ayat mi. Daw-dawatan na kun iti kwarta ni Jan. Katno jak ikan, gumura kanya. Isuwit lagayam Binulan laang idi. Ngam ita, linawas nakmutin adaw-dawatan iti kwarta. Kat iti kalman, jak laang na ikan adagos. Imawagan, anagong-ungat kanya, pinagong tanak mutin. Ay, imbaglaan. Tawan nangag ko. Kunak abisi taado ti trabaho. Ngam di na kun kinasarsarita. Talagang awan nangag ko, friend. Idi imbreak na kon, binaybay akon. Ay na, rumbang laang abay amon ti kasya tao. Ay niya ay ti Serbina ang makirelasyon ka kenkwana. Ay, nakaladlading kita. Awan lang nga rodan boyfriend ko. Awan pa'y savings ko, friend. Huwag nga ron, naggidandaan na awan ka na. Agasam at pasamak itibiyag. Oy, Oh, apay manin aya. Kit-kita man nakatutok iti trabaho. at damanin ikismis ko kan ka madamdama. Asino man ang dayta? Dakati kan dyan, nag-breakdown. Amok daytan. Kukwartaan laang ngamin ni Chan ni Kati. Amok mat daytan. Ay na, dahito'y tidi mo amo. Naibusan ti savings ni Kati, gapukin ni Chan. Anya? Inibus na jay savings ni Kathy. Ay na, dawat gayam adawat iti kwarta. Kat, itadmat ngamin nga itad daytoy maysa. Mano atawan nga inururnong na day chay. Savings nga rod, di syempre, inururnong na. Kasano nga ta ang makarecover ni Kati? Anya ti kayat mo nga aramidan da iti dayja ajan. Anya ko mati aramidem. Di mo labaybayan. Amok ti agaramid iti gayuma. Ipainom mo lang ang kankwa na jay Diyos analaukan iti gayuma. Agsublikan ka adagos ni Jan. Mamati ka iti dayta? Kitno ginayumak ni manong mo. Iso nga aging gaita. Dinak mapanaw-panawan. Uray no an-andere. Tila ipagbagam manang. Saan mo man asabidungan ti panunot ko? Mabalin mat kat. Asika ti agaramid iti gayuma. Isuro ka laeng. Mangala ka iti itlog ti alutiit. Diyak kayat ti agaramid iti gayuma. Diyak kayat ti kasta. No di na kayat, baybay akon Apay pay laang apagsubliak. Kat amok mat akwarta lang ti kayat na kanya. Anya, kukwartaan na ka lang? Ha, naglokon? Ipagamod tano kasta ti aramid na. Tila pampanunot manang. Dakas dayta. Limbok magak ngamin. Iso ana umaadagos kanyak ni Jan, manang. Anya alimukmag. Aguyaw day tanagatang ko asarming. Nalaka lang amin ti pinanggatang ko. Lugpap ngamin ti agong ko.
Iso adi na kayat ni dyan. Ay na di mo man ibagatikas na. Apay, panagkunam, dagiti natangos ti agong na, napipintas da. Oray man si katikatangusan iti agong, no awan met apil mo, awan latta. Nangisitak pa'y ngamin. Naapay mat ngamin anak kamano akon akway tining lotion. Ngamjak pa'y lapo mo daw. Nalipatam ka din di pagsasao ako nana. Black is beautiful. Amok aday ta. O matlagayam, di mo man tagtagibas si tanday tabagim, gapulaang iti panangi break kan kaday jay adyan. Ay nyalakit din, saan laang ay so ti lalaki dito'y rabaw ti daga. Sa bagay mo't kit di Ni, adda tao, sige tayo nakpay kitaan. Siya kon manang. Di tagabang ko day ta. Di tintin nagaka savings ko. Nasaya at tadda savings mo. Ituloy ko manin ti agitin agurnungak iti adu a kwarta. Wen atap no addan to utangek. Anyang utangam. Kat, an-anom ti savings mo, awan pa'y mat-asawam. Agtur kami kadagiti kagayim ko. Agtur kayo? Sa dino, ti pagturan nyo. Ay, nagmayat ang tour dito Thailand. Nakakita ak matlangin iti elepante. Ina, oray siyak nga rod. Nagdakkel gayam ti elepantian niya. Ay, Kathy, agsao ka mat dita. Adda ka man hindi lubong mon. Kitkita ak lang day tinagatang ko abag. Kaya't kumatikas na. Mabalin ka ding agsubli tayo amapan gumatang itikas ta abang. Uray siyak, kaya't kumatikas na abag. Katagsubli tayo Adapay kayat ko agatangan ijay. O, asin no di agriring ti cellphone na. Ay, san siya? Day ito'y cellphone ko Sumbata mo tadda pa'y mapantayo pagpasyaran. Kasana asong bata? Katnimot dyan day ito'y umawawag. Ni Jan, nga grupo pa a swindler. Ay, saan mo asong sumbatan? I-off mo day ta cellphone mo. Kakaiso na anak ka urnong ka. Ibusin naman na. Kunakon ket ngaging gayta. Labnak pailaan, Kathy. Mapanak ang trabaho. Di magasaklaang dito'y ko na mapagkitaan ta dito'y parke. Ay ayatan ka pailaan, Kathy. Jak nakabirok iti babae nga ayatak, akaskin ka. Apay, awanin tikas kanyak mabalin mo a kwartaan? Saan kamit ngagsawi ti kasta napuno ti panagayat ko ging kakati. Ay, di nakman arakupan dyan. Nakipagkita akan ka. Tapno saan ang makisinublian akas itikid-kid dawam. Kati, labnak mat. Saan ka di? Anay ko, apay atinong panak. Anya ti basol ko kin ka. Day ti ganabon ti kaskan ka. Kwarta lang ti kayat mo kanya. Saan ka akayatan? Diyan. Mangsapol ka lang iti mabalin mo a kwartaan. Saan asya? Anya laki, din ti kastoy na pagtangi ti biyag ko. Awan babayin mo. Day talamang laklaka ti amom. Pagkwartaam ti babae. Kati! Kati! Di nakbit panawan na! Kati! Ayayatan ka! Ay, awanin. Pimanawin ni Kati.